ariko ntimwakoze igitangaza bakoze igitangaza nabamena amaraso kugira ngo abandi babeho siko Yes. so mbahaye pole mushikame uru rugamba aha muri namwe mwumva ko muri kuri tere muri mu gihugu cyanyu cyabahaye ubuhungiro hari impamvu mwahawe ubuhungiro hano kubera yuko ibyo abandi bagwanira kuri tere zatumye muza hano turashaka yuko abantu b'iwacu baba mu gihugu cyabo bakagira amahoro cyo kimwe n'abandi bakongomani tidushaka yuko twese tuba mu gihugu hari impamvu twaje ariko twese twaje tutabishaka twaje turi impunzi twaje tudashaka gutakaza igihugu cyacu abenshi muri twebwe twari abana so ntani choice nimwe twigeze duhabwa kugira ngo tuve aho twari dutuye kandi twari tuhakunda n'impamvu duhaguruka tukahagwanira kandi twarahavuye kera dufite opportunity nyinshi hano ni ukubera yuko tuhakunda kandi twifuza no kuhagira twifuza kugira aho siko Yego. so ndashaka kugira ngo mbakureho complex yo kwivugana yo kuvuga akarengane kacu yo kuvuga intwari zacu mureke mbabwire Gideon yapfuye ari sanction n'iki gihugu hano he was under sanction Yego. abandi yasigaje bose bari sanction right ko muragenda mwumva amasanction menshi atangwa ku bihugu mwe mukumva yuko bitabareba mukumva rwose ko ni ibihugu barimo barabisanctioninga twebwe ubwacu we were sanctioned before bino bihugu bindi biba sanctioned Gideon yari sanctioned Sematama yari sanctioned bigwaneho yose abanyamulenge bose bari abamama mubona birirwa barira bababomba mu minembwe bari under sanction kubera ko nibo nibatwigwaneho siko Right. nukuvuga ngo nawe nimba wiyadantifying nka twigwaneho you are under sanction muri kino gihugu kandi uri umunyambere utanga tax so I think we need to be free of fear. We need to be free of fear kuko nyuma ya fear ni urupfu kandi urupfu ntawuri exempt siko Yego. so ndabashimiye rero twaje hano kugira ngo twamagane akarengane dukorerwa k'abanyamulenge k'abatutsi k'abahema bikagenda noticed bakavuga ibindi biri hejuru ibintu biri surface ariko abantu banyiri ibibazo bakabibagira ahubwo bagira ngo bavuge bagira ngo bigwaneho bakabapanishinga so ibi bintu rero twese biratureba mumenye ngo if we don't do it nta wundi bavugira ninde uzi mu minembwe wahageze wahabaye nanjye nari mpari muri demikare hariya mu minembwe ntabwo bashobora kubona n'izi kamera ngo bakore amamarshe bakoze amamarshe barabica muri bukari igihe bigeze kwica abagore bagiye kuvuga abagore badafite imbunda muravyibuka Yego. muribuka yuko iyo abantu bagiye ku kibuga cy'indege barabagomba bakazana amasoko bakabomba ikibuga cy'indege so rero ntago bafite voice bafite ni mwebwe muri hano kugira ngo mubabere voice so don't be afraid to speak up ndashaka kubwira cyane cyane urubyiruko rwitabiriye ndabashimiye jewe when I was in college we have much go Yes. Ohio in particular bagize accident pole cyane ariko you guys are all safe right ndashaka kubashimira nje when I was in college I don't know about you since icyo muza mukora muri college you guys should be holding protest kuri college design Right. you should be holding conferences kuri college design about kibazo cy'iwacu hariya niho